Obuhwezo bubuhirwe yo kwera aba batarukwebasa ngo kandi nabo bino kuzaguza Eid Aduha. Yaka kumukoreba burkadeya kandi mukiri 10 zo kubunga. Kandi mukiri 5 zo muceri. Kandi musukari. Kandi mumunyo. Kandi mebihimba. Kandi no budomora bibiri bwa buto. Abereho. Kandi no mutugwa sabuni. Abatunjiro buhwezo bu bashabirwe nabo kuwera batine nke dini yabo kwera kuragira. Tubashaba mutako muhanda mukabiguze bindebi. Okashara okasito mutara takumanya na bamba biti omukoka siya yitega. Bulungi nnyo olunaku oluba lwa kusanyuka era Honorable Mawanda tuvola banti afaayo nnyo okulabanga abantu be basanyuka bakuzulira olwo iranga bajaguza olunaku lwa Eid Aduha. Usanga umusiramu omukristayo nahereza abasiramu tumayisa ngo umuntu ayino mutuma go kuhereza. Umuntu nayo no mutuma go kuhereza usanga nahereza abakristayo nahereza abasiramu mweno umuntu ogwe naryo umuntu murungi. Sima Honorable Michael Mawanda. Aha program je yakuteraho. Kabana bagamenye sene kibagambira burisho ngo bitu nkebe babiriyo. Ebitongo nkebe babiriyo ngabo kubinyurira ko bireta abagera bata babura. Iyo kintu takukikora mu rugo kubanza ayo serena gukora kandi nisha bangu buzimazima kigumye kitiyo kandi wagume nakikora kuko ayo serena nakikora. Amakuru agagasha kwa Michael Twakiri.